nation football impal da still bo flyover adom BJP ki chief secretary ba assembly secretary high court chidi convention ima kai thenong kas congress ki congress na palma chahi ma'am jega BJP na palma matam du ki only 4 years covid victim ozara bikhan khoina hojik yeng ba yari si West Bengal gi ka akhoi Assam gi ge si di BJP na du kimatik my park na chali as of now West Bengal gi 294 da BJP na hojik 203 ne boja phangi je congress na only ani khakta ne boja phangi je adigi Assam da 126 lai bada BJP na 101 ne phangi je congress na 22 ne phangi je hoi Kerala da di 89 phangi swain tau dana kari haini koi oja khoi Zarabikhan Rahul Gandhi gi khoi SIR gi kari ge dagi vote chor gadi chor adu da miyam khoi congress ki tonga high political party ani sigi allegation se khoi aduma ujayeba aduma pu allegation congress ki mai kai dagi allegation phani yamna tawraga su Bihar na su aduma proven oigraba BJP na chauna mai pak pagi hojikna amuk West Bengal da 294 leibada 203 phangba haibasi uza yam masi aduki matik yamna mangjin thana chatkre Assam da chama 13 leibada chama ga maphangba aduki mangjin thana chatkre si miyamna yadraba habidi Narendra Modi si miyamna yadraba BJP ki ideology si miyamna pamdi harga su ozanga si dumak BJP na mai pak pagi masing je dumak yamak pase aduga hojik vikshit Bharat ki matang dam su dum lak piri kwa sigi matang sida oza masagi opposition ki mai kai tegi allegation phaniam na tawraga su mayam na akhoina matter to sidi result du ne ba ado result da di adumak kaini parikha thaba matam da koi mark phangba mark tu dane mi magi keno lep ka dori je uza ado sim tang da di uza gi mutta di kari ga main thamini se koi gi India da hojik state manga ai ta union territory amaga state mariga to basida koi gi Assam si BJP na han supai ba state way aduga hojik BJP na mangjin thar ga sale asim sume West Bengal si han Trinamool Congress na government pai bane adugo hojik BJP na mangjin thar ga sale state ani se hojik phauda makoi ni na sa sam wang kre aduga atopa ahum le horiba Kerala ne TN ne Tamil Nadu ne Puducherry ne ahum sidadi asagi BJP maset amta swaida haijan bangamdre aduga kaino Kerala sima UDF 5 si koi Congress na litto by alliance ki amni Congress na ibtare Tamil Nadu chu koi kaino anuba dol haibata ke timi ke Tamilaga betri ka jaga mai sina mangna maka litore nam sauna aduga kaino da so ke LJK na Jos Charles Martin hai besina lusingba kaino Puducherry da so litore masi ekoi yam ngak pa di oide maram de West Bengal Assam sing ekoi gi Bihar da mamangi da Bihar da tawkido Bihar da BJP na Bihar gi han laijaram ba kagi Janata Dol United to kai ke pula yo thokhrabani JDU do aduga chief minister tam tararak chief minister oiraba JDU gi lusing oirami ba Nitish Kumar do state adugi chief minister do lawthoaga kogi Rai Sabha gi MP moina khan thamgrabane state ki chief minister dagi lawthoaga aduga hanba semba kanda JDU ga BJP ga si BJP na masing khra hen khre state assembly election da maduna hanba gi thamani sidi BJP na semba ngamaga su semda bida JDU da naktang gi drama amatorga Nitish pun themaga JDU bu simisa oilamaga hujina JDU lawthoaga BJP na simisa oikreba adugi matungda West Bengal election la Assam la sigi paring maril sida India ki Hindustan hai batare India da lebe Hindu singi amna sacred river ni hai na khangnei ba Ganga se Ganga gi aseng bi sing oi ga da Ganga gi sing se election gi nai rabi sing oi laga West Bengal Assam da phaujal laga sanghal laga BJP gi ising o thoki daure Bharat ta lebe mi karor samni funa
यामना असेंबा तीर्थ जात्रिकसिंगना असेंबा इसिंगनि गंगा हाइबसिदी इंडिया की यामना मरुइबनि खलंबदुंगा सिदी इलेक्शन की पॉलिसी दे पुथोखरगा नरेंद्र मोदी अमित शाह मखोइसिंगना इलेक्शन की कैंपेन दा गंगा की ममिंग जे मांगथोकपा होख्रे दैट मीन्स बिहार द इलेक्शन मोय काखरे इनियो क्रमाइना काखनो दिस एंड दैट मदु अनदर क्वेश्चन बट मखोय वेस्ट बंगाल दा इलेक्शन तौबो मतमदा वेस्ट बंगाल सी प्राइम मिनिस्टर से फजन वेस्ट बंगाल स्टेट फमगा अमित शाह होम मिनिस्टर से फजन फमगा वोट तौवे वेस्ट बंगाल से एनी हाउ तृणमूल कांग्रेस नत्रगा अतोप दल पाहन बेयादे बीजेपी पाइगदम हैबदा अदो अखोयना खंगदब से इंडिया की पॉलिटिक्स अदुकमेटिक स्टैंडर्ड नेम खिबा से प्राइम मिनिस्टर ओइखरबा होम मिनिस्टर ओइखरबा यूनियन ऑफ इंडिया की अदुमलबा की पोस्ट पाइखरबा इंडिया की प्रेसिडेंट ओइखरबा मखोय सिदे पॉलिटिकल पार्टी अमगी मिहुत ओइना रिप्रेजेंटेटिव ओइना मखोयना भोट कोम सलोइदमनेबा अदुमु लाइबक थिबि बीजेपी लाख मतमदगिदी मखोय की टारगेट से सुमनगी भोट की एजेंडा दा मखोय भोट काबा मसिंग थीबा रूम दा चटखरेबा अदु ngasi विकसित भारत तु ओइखिद्रेबा मसे साउखतब भारत अमदु नत्रे भोट काबा नंबर गेम दा एनी हाउ एनी स्टेट खुदिंग मक्से बीजेपी ना कैप्चर तौतब जादे पाइतब जादे हाबा टारगेट तु लैखिबदगी ngasi वेस्ट बंगाल दा मखोय प्राइम मिनिस्टर नबु भोट खोंब सत पाहुनु प्राइम मिनिस्टर दुदी स्टेट कुंथागा माथोय निथोय यूनियन टेरिटरी निपान मापन सि अपुंबगी हेड नि मादी पॉलिटिकल पार्टी एनी अमदे काबु बियाय बट मादी इंडिया की रिप्रेजेंट इंडिया की मी करोड़ सामने फुगी लीडर ओइगदमनेबा अदु तोथोगा माना पॉलिटिकल पार्टी मा की बिलोंग्स टू कार पॉलिटिकल पार्टी अदुकिदा भोट खोमगा चलगा थवैन स्टेट अमम चलगा लेबेसे प्राइम मिनिस्टर की लेवल से स्वाइटनेबा इंडिया दा प्राइम मिनिस्टर की लेवल से हंथरे से होम मिनिस्टर लेवल से होम मिनिस्टर से कोई पार्टी की यादे वास इंडिया अपुंबगी ओइगदमनेबा अदुबु सुमाइना इलेक्शन दा मखोय कन्ना तौग्रेबा असम दा संगसले असम यावना यौसलगा असम दा मखोय असम दा होम मिनिस्टर ना लाखिबा प्राइम मिनिस्टर ना लाखिबा सिम सिम थिंगम देखो असम दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लागा समु तोंगा चल लई अदगी मंदिर सिंह दा चल लई अदु चल लई होम मिनिस्टर लई अदुबु मणिपुर की इरांग थंगबा लेबदा मणिपुर इरांग संग पुंगम खिदेबा सुमनगी पुंगम खकुंबा की लंबीदा बाईपास वर्ग संग अमी अदुगा सटखिएबा दैट मींस मागना मणिपुर की एरिया दोन द सटलते अदुगा असम याम मरु ओइबा स्टेट अमगुम लौखरगा प्राइम मिनिस्टर मोदी अमदि होम मिनिस्टर अमित शाह ना असम न मसिम थिंगमदन सटलगा भोट तौखे मसि नते अखोइनि इंडिया की सिटीजन अमोइन उगदब सिदी क्वालिबर डोन कानिंग कासनो मदु डेमोक्रेसी दे मागी अपामबद सटपनेबा बट प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर ना particular political party masana belong to bagi vote khoma ga tai bata ga de india si chaukhot parum da la ro india ki chaukhot bagi biksit bharat ni hai bata ri ge handak commercial ke no da oyam gani ekoi gi chakthong gya sai hengar khib paisa myam do asu chaukhot bi khudum oi ga doi ba india da ngasi petroleum ki product oi gera domestic product oi ga qualifier ngasi once hengar khib da nga chandra ki yaw bra india da chaukhot ke ske india ki mi crore kya unemployment ki problems hai बीजेपी ने ngasi sort to ngamra इंडिया ने ngasi chaukhot pani haiba targadi india ki company institution me ama government ne salai ram khuding mok se privatization target loina yo thorak pa se si chaukhot pani haiba ngam ga ba india ki chaukhot pe india am oi ngai hona bada hojik leiba prime minister narendra modi home minister amit shah natragana even union ministers india ma khoina kok thadade subna ki anyhow karam ba state ai khoina bjp oi sige sine adu amasle india se इंडिया से अंधभक्त है बता रहे अममद थाजब इंडिया प्रजा सिंह जी मी यम समझे लाई की मतम दा सही चनी चहुम संवा की मतम दा लाई की मतम दा लुसिंग बम ना नत्र खुल की निंग थवम ना हाइबो मतम दा प्रजा सिंह जी चुम्मा माने थाजब दो ngasi जो प्रजा सिंह ने खली छे नोमदी इंडिया दा अदुम लब प्राइम मिनिस्टर अदुम होम मिनिस्टर सिना मखोइन अफब तौकनी हाइना थाजबदो 2014 दगी सही ताम अमा पियु अनि पियु न पिरकपा अदुगी थाजबदुदा मियोय खरमति थाजबदु लैरेब इंडिया की लिटरेसी रेट सी वांगी सुमनगी लिटरेसी रेट अदुबु एजुकेटेड ओइबदे नेम इंडिया से मरमदे मसिगी थाजबरोमदा चिनगी थाजहन बा हाइसिंगबगी टैक्टिस समा present BJP की जाओ बसिंग BJP की लीडर सिंग प्रजार शुम लेबा प्रजार अदन नोम थाजगत अदुगा अब मरुइना धर्म द पॉलिटिक्स तवे धर्म द BJP से
धर्म पॉलिटिक्स तौई मखोइना धर्म पॉलिटिक्स तौइबो पुलिस अदुगी कांबुदो अना इंडिया दा ख्वाइदगी मेजॉरिटी ओइबो पॉपुलेशन ओएबा अदना अदुगी थाजबा खुंगंगी नत्रगन लाइक लाइक सोइजदबा मिचम प्रजा सिंगदि मागी धर्म की पॉलिटिक्स अदुदा खुदोंग चाबा लौरग तौएबा यंगो मंदिर अचौबा सानगा होनबदा करोड़ लिसिंग क्या थाथबा पामुदबने अदुगा हॉस्पिटल मतिक चाबा सानगाइददि पैसा थाथबिदबने ngasi अखोगी इंडिया की मफम कयादा लाइरबा थौ फंगदबा अमदी मसा मसा की मही मसिंग तंबा फंगदबा अदुंबगी मयाम अम लैको अदु मधु साखन ngai होनबदा बीजेपी ना मांगजिन धारगा सिम तौरे हैबदी खुदम ओइना पुथोक ngमोय कांग्रेस की मतम तौम बसिंगदो मधु खुथेगा ममिंग ओथोकपै थौतदि बीजेपी ने याम फै याम होनै तौबतो ममिंग ओथोकपदुना मांगजरीबदुदि कोन खांकनी ममिंग ओथोकपनी अदुगा बिक्सिट ओमददि माइ चंगसिनदे बीजेपी की आइडियोलॉजी सि अदुगा मखोइना स्टेट अनी सिदे हेन ग्राइना मधु अखोइना निंगहन ngai सोय ओइदे मरमदि अतोप थंगने बि स्टेट अनी अमदि यूनियन टेरिटरी अमदा मखोइ फिवम यम थिने सोए अदुगा लाकदोइबा 2027 की इलेक्शन दसु मसिने यामना माइवोन अम पुगनी हाइन आशा तौब यादे मरमदि इंडिया दा लेबो ब्लॉक से मारी नि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक अदुगा वेस्ट ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक लेबा सिदा अखोगी साउथ की ब्लॉक सिदा मखोइ चंगबो सुंगंगमदे अदुगा अतो अतोप जगह खरदसु संबंग मोय अदुगा मणिपुर दगदि मणिपुर चैप्टर दगदि हाइजलक मोय मरमदि मणिपुर दा बीजेपी ना मणिपुर दा इंडिया की बीजेपी होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर लेवल दा मखोइना बीजेपी दा मणिपुर की प्रजा दा मिनुंग सेम उत्प ngमखिदबा ngasi sigi film silaibanina masine impact ama phawba piba ngamoy haibaduni aduga hojik laiba train sida hojik ngarang hanmak uriduni election kramaina tauki election haidok numin ngasi gi result thibal oidringeda violence cam tore hojik west bengal da trinamun congress ki moi gi kem sing da bjp gi no tauba singa vandalize tauba khotba thugai ba khokai ba myam lore assam leire an election se cry phoba justify oiba aduga evm da kramaina tauki supreme court da yongrei ba maramde hai masi पुलप थांगा होनबई खोटपगी उरीदन मीडिया में आमदा मसी मखोइना रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट ओइबगी पावर ओइबगी लोइनमक मेन पावर अमदी मसल पावर मनी पावर खुदिंगमक सिनबा मसीदन सु मसीना रिजल्ट से तोंगान पर लाखप्राय खाली अन्नी सुबदा मका इलेक्शन ममांग द बीजेपी ना बिहार दा लुपा लिसिंग तरा नुपी सिंग स्कीम अंगी मिंग दा फोंग ना करप्शन पीएम इलेक्शन दा फोंग स्कीम अंगी ममिंग दा इवन मणिपुर दा सु प करोड़ सहुम यांखै पीने हाइरे इमने बा नुपी सिंग दा अदुमाइना स्कीम गी मिंग अमरा मखोइना कैंडिडेट ना पैसा यनबा नत्रगना वोटर सिंगल लेना देना कैंडिडेट की तौहनबई मोता अखोइदि स्कीम ओइ पुथोगा लीगलाइज तौबई मोंग तौरेबा मसे कुइना सटकदोबा पॉलिसी दि नते अदुगा मसिगी इलेक्शन स्टेट अनि की रिजल्ट से मखोइ खर वांग एपसे मसिगी सु सोइदनमकी चैलेंज आम तौनरकनी मसिमंगना इंडिया से शांति ओइना बीजेपी ना पुला पाइर निगैबा आशा दुदी ममी यम सांखिनी अदुगा हौजिक से स्टेट खरसी मखोइना होय असम नु मखोइना पाइबसे हान्दै पाइकपनिन मखोइ पाइर हाइबदा खितंग थाजबै याय अदुगा वेस्ट बेंगल गुम्बददि अचौबा चैलेंज अमा बीजेपी के खुथीब ओइरनि हन्दकी रिजल्ट से बीजेपी की लाइबक फब नते मखोइ खुदी थीबा एरिया मा सोइदकी ओइगनी सुप्रीम कोर्ट जौनरगा मसिगी इलेक्शन की रिजल्ट से मरम सादा बनि हाइना सोइदकी ठोकत हाइबसे थमजरे ओजा नसाई तरुण गोगोई मतंग से माजे सिग मतंग से कमाई तौजानो हाइदी नसाई उजबददी मा डिफीट तौबोइन ngaiko hojik election result declare ya gaurav gogoi hojik mai masan pani tarun gogoi adula hojik ki keno si result out si hojik ki di up to that final loin udri banina hojik still counting is going on so we cannot check the exact numbers adu haiba ya khiroi aduna let the result comes out. Okay, thank you very much. Rabi hujiksi nakalamaromda akhoi gi Bikram na thambiramasi akhoi gi Himanta Biswa Sharma ga yengnaruba matamdadi akhoi gi Manipur gi chief minister si khara khajikti mahakam manade habasi ma comparison di chauna tawriko sima leire adugi mathakta hujik leiriba Manipur gi conflict situation sida karamba party leiri gi haba wahang sima akhoi Congress leiri akhoi gi alliance
NDA ga chaminaba alliance khoi BJP ge khoi NDA gi leiwi adudana taba hojik si miyamna leiba situation si ta khoi regional party hagadra sumaini tholakatra ha khoi speculation su leiri masi kadai bo yongna chumni chumoi di khangde adumakpu khoi ge Zabikram na thambiri ba statement si matungina di lakadori ba 2027 gi election aduga BJP is the only party who can save Manipur ne ado haidi Congress ki the only 5 khagtane boza ado sing matang se doza kari kamai thambininge saigi aina kogi Prime Minister Narendra Modi na kogi Ganga Turel se hitang election ki da chatlaga nei thok pa gum hai batare Bihar West Bengal Assam sumai chatle hai do BJP ki kogi yamna nahaw in hojik thawai yaura iba hai batare so Zenes BJP ki secretary na yamna madu Prime Minister gumba mada madu lagnaba karimnaba haina khanbanin haibu hoi song gi adong gi view da khalamba yai but politics se so far politics ka religion ga mix up tawrak paduda Prime Minister Narendra Modi yoina atopo Prime Minister khuding haide ko Prime Minister Narendra Modi yoina haide ya da haide ine example ko pija ke Narendra Modi Prime Minister da dharma ki matang da religious politics da we have shaw kono kai gino em tam da Prime Minister Narendra Modi si 2014 gi nga si phawa Prime Minister oirak pasida mana India ki Hindu ki temple na taba atopa church ta mosque ta natagana atopa gurudwara satpagi si pak phangmoe mana yes India ki foreign policy da mana Islamic countries sing dagi mateng lo ngai dong to foreign countries sing da satpakanda Islamic countries sing adu ai chatpakanda de mana country du da magi foreign mission oina satpakanda nak sangam ba yawe mana sangam ba sing gi manungda Sheikh Zayed Grand Mosque UAE 2015 da ma sangam me man India ki dai Muslim sing ki masjid tati ma sangoi wa leitre foreign chalaga di ma foreign policy de sange ai proof kaloin hai jabani ko aduga ko ge Istiqlal Mosque se Jakarta Indonesia 2018 da India ki sange ma I Delhi ki Jama Masjid please kindly wait for your turn I think I adum ngang bo tam de nan lai bani I think adu hai bi ngai ko dai la ko dai ko adu disaster the viewers sing na kai no khang ne ba adum hai bi ro ba sang su ko Singapore 2018 da Sulia Mosque sange ba Sultan Qaboos Mosque Oman da 2018 da ma sange Allah ki Mosque Egypt 2023 da sange ang changame Cathedral Church haidare koi gi Cathedral Church Redemption Delhi da India ki da Christian ki da amakhak tang sange aduga Muktima Temple Nepal da 2018 da sange sumaina mana by chance magi religious politics to bagi matang da mana India manung ki da di sang base Hindu ki state ki Hindu ki mosque ki da makta mana 11 days si pre ayoda ritual ki da makta 2024 da numit tarama thweni malai thok ngam yako maduda mana Lord Ram ki kaino temple da Nasik da Kelaram temple da Barewai temple da Lepaksi da Guru da temple Kerala da sumaina singi da sangbanga meba election ke related visit tama 2019 namti 2024 da regularly visit tawje Kashi Bishwanath in Varanasi da sange ma election campaign la si ai na haibnate data na haibni adusu that to election campaign da sange Hindu ki da mana election campaign da sumaina mana ari but temple sing da salaga magi mission je magi religious ka election ga magi political career ga mix up tor ga sangi have to never anyway masi mana belong to butu ta khrai hena fet to yorga India da madu ki Hindu beng ama bot ama sagan ngai hon do my party power pain ngai hon corona matam da Prime Minister Honorable Prime Minister Narendra Modi the credit to the amblan ga ne mamdi manu maram moidana ne ba mi lising kya shikhra matung da mahang ne ba han ba hodok pasi kangsi king je hodok pasi kana na no Honorable Prime Minister Narendra Modi na hodok kim ne ba corona matam da kangsi kingu corona ta loina clapping kuba hodok kim se kana na no Prime Minister Narendra Modi na ne corona matam da
नुमिदांग पुंग तरे तावगा मोबाइल टॉर्च लाइट पार का मई गाना लो है बसे कराना दो खिनो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होदे मधु पुनमक तो फेल होए पर साइंटिफिक ओइदब अंधभक्त सिंगी ममित टांग सिंगी अंधविश्वास थाजा लगे इंडिया की मी लाख के आदा अवाब पी के बा कोन थंगा कोरोना के हिदाक नत्रदि साइंटिफिक मेथड नत्र यार अरोयना साइंटिस्ट के आने हिदाक पुथोरक मतमदा मधुगी कोरोना की डोज वैक्सीनेशन लाखो मतमदगी मियोबे पुंसी क्या कन के मधुगी क्रेडिट है इंडिया की साइंटिस्ट सिंग द पीबीओ बीजेपी ना नत्रगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना क्रेडिट लो बतारगदि साइंटिस्ट सिंग ममाइदा अमुब काली तैसिन बु ओनि के धोकने अदुगा माना इलेक्शन की त क्याम थवाई यावगे मतमदा ngasai ge Jammu Kashmir ge Pahalgam da mi tourist kun ge taruk siba tourist bu guide to ba mi ma local ge mi su yaw na siba ni ko tourist kak ta nate ko madu gi da thamoi shok pani hai na mana Saudi Arabia da sat trip ta gi mana problem chala rambi da mission to loi ding da Pahalgam da tourist khara attack to re terrorist na hype da gi mana sa hal halak pagi hengongan pada mana Bihar da salaga Nitish Kumar Bihar ki simsar Nitish Kumar ga phamin narga nu aga photo ka paga Bihar da election ki damuk campaign tawe se masi lebak sigi mioi sing like lai shoi gyan ta ba news pa ba kampu singa dinai chuto to roe election da yam thawai yaw khin mang Assam की ठंग ना भाई Assam की क्रम टेम्पल चिट्ठरी के बा मान लागता बा मान इलेक्शन की पर्पस द लाकी whereas मणिपुर द मासंग खिदे बा अदु क ngasai gi amana अखोई की बीजेपी की स्पोक पर्सन ना बीजेपी के सेक्रेटरी ना हाइबदा अखोई की बीजेपी गवर्नमेंट सी मणिपुर द था हुम तो व्हाट डज इट मीन बीजेपी गवर्नमेंट था हुम कमाइना हाइटोइ नो बीजेपी गवर्नमेंट सी मणिपुर दा no please Khemsan is also BJP minister Khemsan is same leadership have adudi langi lam continuous yam kan la ya de ai yela kan ati okay honorable CM Khemsan gi anobo government je thaung da ngari habri kai ne yam pi rat adudi yam ne message plan cha Khemsan ge yes aduna ai do Khemsan ge hire ga di ai continuation da ngai do male Khemsan gi government se BJP government ne Khemsan की गवर्नमेंट से अतोप पोलिटिकल पार्टी के नते को मणिपुर द बीजेपी की अकाउंट हंगल लाखी बसे 2017 दई ने बा ngasi सही तरह फाग दौरे 2017 दगी ngasi 2020 के 6 ने बले जे Khemsan होय बा गवर्नमेंट ने जो बीजेपी ने बा कंटिन्यूएशन ने बा बिरेन होय मी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बा Khemsan सी मिनिस्टर होय मी ने बा बिरेन की गवर्नमेंट की मतम दा अदुदी करी खेनरी सेम प्लेटा अटोप मियमना वाफेद तौर साबने ऑल वाइट न्यू बटल हाइबनेबा बीजेपी के आइडियोलॉजी दो होम पो लई रोय हाइबदा अना Khemsan ना सिमिस रोय बा थाओ गक्त ngai रे हाइबु नो दो आइदो ai kai खि येनदि सिंगदे बट बीजेपी मसेंदी ओइरि हाइबसमा कंफ्यूज पि रोयस अदुगी मथता मका हौजमका हिमंत विश्वास शर्मा का कंपेयर तो जार हिमंत विश्वास शर्मा से असम दा मान तौबया एक्शन तौरे लास एनआरसी तो फेल होएबा असम एनआरसी तो मतलब माना हिंदू को मुस्लिम को मसिंग जी करानी मुस्लिम ता थोकनी होनो कानी हिंदू न मसिंग हेलकपदगी असम एनआरसी फेल होइग्रेबा तो चैप्टर में तो से नोइन मिक्स अप तौरे सरमना हीरो सामने यारोबा एनआरसी की one time he was the leader of Congress masi Congress ki leader oime magi communal politics la pa mangonda spirit mangonda communal ki wakhal la pa Hindu Muslim ki politics of je Congress sa jumpham magi politics to pham lai roi aduna Congress ki sakha maga BJP de sakhi bane adu Hemant Biswa Sharma se Assam ne biga Biswas ne hai biga Sharma hai बिगा मोई दि असम की लम की बली जे कोई दना संगम परी लौरा खाइबे से मोगे बिगा बिगा ने सत लम की मतांग सुमाइ तो रिकॉर्ड कराय बना हिमंत विश्वा शर्मा ना असम की चैप्टर दा मा असम दे यामना फबाय आई फतब जाय मदु आई चंग रोगे मणिपुर की चैप्टर दा हिमंत विश्वा शर्मा ना याम थवाई जाउन फरमेर गदि कई गिनो ते हिमंत विश्वा शर्मा ना गसी प्राइम मिनिस्टर अनिरक सुन मणिपुर दा पुरक पंगम दिबा होम मिनिस्टर अनिरक पुरक पंगम दिबा मणिपुर की साथी असम सतकदब मणिपुर की मी सिंह से असम फाउरिबने बा इकोइन एनी मणिपुर की वांग बदि स्टेट अमा सतप मतबदा सिगी रूट सिदा असम की हिमंत विश्वा शर्मा ना यामना थौना लै बोर गदि ngasi असम न मतेंग पांगा मणिपुर की बाय रोड सतप की खुदोंग साबसिम पीद्रिब कइगिना अन्ना आई मसि पुसंजरोगे अदुगा हौजि की लाको मतम सिदा कांग्रेस की मी लेबल लेतब बीजेपी ना अगेंस्ट है होय बीजेपी ना ngasi बीजेपी मसिंग यामगा थौना फबदैनि ngasi लुपी से कोय
ngasi sahi ahum se sahi ahum phabagi celebration pangthoiba haraubagi celebration ate Manipur da any India ki atopi state BJP ne kabagi BJP ki secretary ne spokesperson haraubu phongdo pado that is your right you enjoy but Manipur ki concern lak patargadi Manipur masa moina gadi India ki any jaga da BJP ne masing na karga su BJP ki spokesperson oi bi ga su secretary oi ga su Manipur ki concern lak pakan ta de haraubu phongdo pagi mohta Manipur ki damakta sentiment khanga masidi harauba numit oide ne haina idi khalan ningi but khanba khandaba adom na celebrate tawdo adom ki belong to party adom ki right ni mi ki right ai khoi khut thinjaloi but Manipur gi oina yek pa matam de Manipur ngasi kapiba Manipur mainung da thamiba Manipur gi mi masing kya thiba khangdang mangiba Manipur gi mi kya masagi maram dal lanjin haliba sa si BJP na responsibility oi fam thokpani Canada su taina fam thokte Congress ki manga se taina ge har kana BJP surrender to BJP ki MLA surrender to Congress ki manga se na thengna ge ba adu Manipur miyam se handak phajna khangre khangbagi account du Canada pi ki 2024 da Lok Sabha ki election da BJP ki mandate anu pi dan Manipur praja se anu Manipur praja se tarai ne yaroi ekoina Manipur praja se loina paisa na power shakti na nampus paisa shakti yam ta hukida oi bi ya khidrena adu hojik ngasi gi numi che hoi state anida West Bengal amadi Assam da BJP na masing khra hele makoi hena sale but adu makoi ni hele bu khen du hana gi Congress ki hana gi Trinamun ki masing du yong ni hen badi nate haina khoi sab chan su tame BJP ni state ani sian bagi harau jarga su Manipur gi oina di khoi harau bom suplai lete ana BJP se Manipur gi laimai de sana de aduga BJP Manipur city yamna religious minded oi mi oi de Manipur da maram de khoi gi BJP Manipur se Hindu state amanate Manipur se Hindu state amanate Christian state amanate Islamic state amanate masiri mini India ni multi community multi religion enjoy to ba aduga mini India amna hen laibani ana sigadi BJP gi Hindutwa gi nuksina hummaga temple da humaga pugane du leite mamdi Narendra Modi laga khurumpham temple do Manipur da tham deba every temple se state ki oina state ki mipung khuding man sang gi ijat toba respect toba temple oeba particular community ki particular dharma ki ne na reserve tawtna atopa community atopa religion chat pa sang ba yaroin tawde Manipur se secular state ama secular ne maduna ningasi apik pa phuru kunthra ga taruki equal participation equal representation people ngambagi khudong sabale se Manipur government ngasi kari se Hindu na natra Muslim na Maitai na natra Pangan na natra Naga na ikde Naga su elected member eli kuki gi su maram jaga piri kuki gi su asuk kan raba marak sida kuki gi election kuki gi deputy chief minister piri metro Manipur gi secularism wakhalon da thajaba Manipur praja singi adugi wakhalon du thajaba na Naga da su deputy chief minister piri metro Chief Minister Maitai no ere hain atai amta piro ene pithokte ba adu union government da de adongi BJP gi union government da de ngasi mi karor sahamaga ni phuni thoi leiba union government da de Muslim mama minister piba nate ba Muslim mama piba nate maduga secular ni haibdi yaro eba kai gi no hai matam da BJP gi ideology si tonga le mele ni da aduga amaso hairim ne ba mi karor samani phuni thoi si manum da 80% Yamgrada 70% power sina Hindu religion chatpa Hindu faith ta salhalim neba ado ngasi prime minister Hindu neba home minister Hindu neba ado Hindu khatre me Hindu khudong thingai oire harga vote khomim neba ado aida neba nga sai religion politics orga Assam da Bihar da haina Hindu dharma da chachaba mi sam jaba but mi amoina poga pata di magi thajaba dharma da chachaba neba madu majority do Hindu na people Hindu dharma da chapu oi rubde ekhoi si khudong thiba oi ramane na atwai da neba mami tanghan ba thajal ba chatli se ado south kumba da di haijalub ja deba hogi north east so Assam khaki wane ba atopa jaga haijin bejade ngarang han agartala Tripura gi Mizoram gi kai gi local body gi to bakanda ado BJP sabna side na Tripura da ka toiduni ya dir na ka dir ahum la kai no ka kari to ni si launa ana hujik lai bu poche da akoi ngasi si election gi result state manga gi that means union territory ga manga gi nei na bada BJP na state ani da mangjin thare na BJP na harau jarga so akoi gi oinadi
India gi oina yenga Manipur gi oina de laibak thiba makoi election da khang mai osili number game ni na aduga soida namki Manipur ki praja se Manipur praja la kuthra ga manga kuthra ni thoi wa ba se India gi sark amani haina BJP gi khanba ngam da ba mieng che si da ukta de ekoi nungai ta ba phongdok se hai je Okay, thank you very much. ai nga sai Rabi gi haitare Rabi ne Santa ne BJP se karim tom da kenom khak aina wathau ga da missing ama oi point khak le wai tai 2017 da koi ama government lak dagi matam dugi ex chief minister N Biren Singh karim da tau da bai ta log gi da ma lai gi bai tare adu da ai kitang point ama ni khak touch stock da ya da bai tare ko koi BJP ko 2017 de lai 17 hek lak pa koi na program mayam ama pangthok khare chok chok mayam sigi marak sta ina G20 ko G20 Femina Miss India adagi Tri-Nation football ko adi marching polo adagi Tri-Nation football adagi si Olympian park mayam ama koi BJP gi su development project development work adagi akoi ju ojike ina hajai Hemant Biswas ki tap da akoi ju global context ta chang yan ba Femina Miss India se North East aham oina Manipur to himne ba adu da if I'm not wrong, and if Manipur ki public ki memories is suffer ergadi matam do the Femina Miss India to matam do the Manipur the hotel amamo hangi deba mapani where is Manipur is a tourism destination mo oina bagda mukta yam kan lang ki matam ado the hotel Imphal 5-star hotel ama sana ba do the in the foundation store link to the horam abne ba Loktak lakes that golf course sana ba adi water body park san developmental ba amam lemani ba but all of a sudden I don't know from where this thought may comes ko adu de ko unfortunate masi karam dar thoni bo na te adu BJP have try hard BJP di kan di hona jagibni mayam ma khoi tumina sum nei raga lai bidi nak deba thabak mayam to ki then we have to regain that with new energy ai sim da hajar ai mister ta hori ne ko praja mem sik tang khoi to thabuk tang recall ta jaba wani tang khangbi dar ga di mane oja tung da tor ga chum yam lai bo khoi na adum BJP na tauba thabak thoram su khoi su khangdaba den te khangi Congress party ngai matam da tauramba makhoi lai ngai da sem saram ba su khoi khangdaba na se khangi bibi wa de BJP ki secretary na her amina G20 summit to ba Femina Miss ki to ba khotpa beauty contest sai ta le to ba khotpa tourist la khotpa semgut pa adu sigi singje sina yam achauba adu ai hai je sugum ba function meeting mi pham ne ba summit dive je sugum mi pham ba meeting to ba sugum ba si yam kana achievement ni hai ba achievement